Kanitha-inĩ wa SDA wa Nkarusha, Kiserian County-inĩ ya Kajiado, President William Ruto aumagarĩtio nĩ atongoria a Kenya Kwanza o ũndũ ũmwe na arĩa a ODM gũkũ agĩtetera thirikari yake na thabarĩ iria akoretwo akĩthiĩ nja na gũcera bũrũri-inĩ, akiuga arĩa maramũruta mahĩtia mabana inegene rĩa ciũra amu thabarĩ ici irongoreirio kũrete maũndũ mothi wa na mbere. Saa zingine wanasema mbona rais amekuja kutoka ng'ambo juzi, amekuja akaenda sijui kufanya mkutano na watu ya Marsabit, ametoka hapo ameenda Kakamega, ndio huyo ako Kajiado, sijui atakuwa wapi. Hiyo ni kazi ambayo mimi niliamua kufanya. Ruto akimenereria ang'ethanĩri ake ougĩte mararuta wĩra wa kũbũrithania a Kenya na mithingi ya ukabira na thirikari itegwĩtĩkĩra mĩario ta ĩyo. Unasikia mtu anasema hawa wako na shares, hawa hawana shares. Hawa ni Tungati, hawa ni Tugunia. Hawa ni wa bara, hawa ni wa sijui Pwani. Hawa ni cousins, hawa ni maadui. Hawa sijui ni nini. Hiyo lugha itaharibu taifa letu la Kenya. Agĩtetera bajeti ya bũrũri, President augĩte bajeti ĩrĩa yendekithĩtio tiririoni 4.8 ĩgũteithĩrĩria kũbũthĩria mũingĩ maũndũ na makĩria rũhonge-inĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ. Mimi nataka niwaeleze wananchi, usikubali kulipa pesa yoyote ukienda hospitali. Tumeweka pesa ya serikali kwa kulipa gharama ya hospitali. Atongoria arĩa maumagarĩtie Ruto angĩ makĩendia cioneki ciao maugĩte gũtarĩ nganja mwaka wa kĩthurano nĩ makanyita mbaru William Ruto nĩguo kwĩgwatĩra itĩna rĩa kerĩ rĩa president. We are not going to beg in the international market with a heart in every capital begging. We want to trade with them. We don't want to be beggars. Every Sunday you are in church. And there are those who are saying many things. One term, one term na si agenda. You are serving your one term na you will serve another one term. Itakuwa ni 2 term. Hapo tukienda mbele. Kama gavana wa Kisii, mimi nataka term ya pili. Najua kuna Wakisii wengi sana hapa ndani. Si mko hapa? Sasa mimi mtawezaje nipa 2 na Ruto na yeye yuko na ile moja? Si tunapewa, tunamaliza, tunaachia wengine wanaingia baadaye. Kũringana na Ruto, gũkorwo arĩ president ibida-inĩ rĩrĩ nĩ mũbango wa Ngai. Ngeribotera Inooro TV, njĩtagwo Mercy wa Ndia wa Mũrĩithi.